اون وقت همین خیلی بود که بعضی جوانان صاحب استعداد را می توانستند که با واسطه تشکیل کردن مکتوب‌های بینام آنها را شرمسار سازند، لیکن فرض کردیم در وقتش اولوغزاده و ترزاده توانستند که از استالین آباد از دوشنبه بیرون شوند. اگر بیرون نمیشدن شاید اینا هم زندانی میشدن. در یک مقاله خودم در گزیده تاجیکستان سرخ من با افسوس و تأسف نوشتم که ما در غفلت بودیم، در بین ما دشمن ها بودند، حتی در بین نویسندگان هم همین گونه دشمن ها بودند. کسی که شد به نام نیک مشهور، پس از مرگش بزرگان زنده دارند. اولوغزاده موقع تاجیکان را در آسیای میانه نشان میدهد، همچون یک خلقی که صاحب فرهنگ و تمدن خاص خودش است. Sotim Ulug'zoda, publisist, نویسنده، مترجم و دراماتورگ، خادم شایسته هنر تاجیکستان، موصوف نویسنده معاصر تاجیک، نویسنده خلقی تاجیکستان، عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی به نام رودکی میباشد. با اثرهای چون نوبون، صبح جوانی نو، قسمت شاعر، فردوسی، روایت صوفی، مرگ حافظ و واسه شهرت یافته است. ساطیم اولوغزاده از سال 1944 تا سال 1946 رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان بوده است. ما با خود داریم دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور کافدرای نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی، فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، فعلا دکان فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان، سراج الدین امامعلی. بسیار خوش آمدید به برنامه خود. تشکر زیاد، سلامت باشین برای دعوت صمیمی. سراج الدین امامعلی، دکتر علم‌های فیلولوژی، پروفسور کافدرای نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی، فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان. سال 1991 مکتب میانه، سال 1996 شعبه روزانه فاکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان و سال 2001 شعبه روزانه اسپیرانتور دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده رساله نامزدیش را در موضوع از تاریخ ایجاد رمن واسع ساطیم اولوغزاده سال 2002 و رساله دکتریش را تحت عنوان تجسم بدیعی تاریخ در نثر ساطیم اولوغزاده سال 2019 دفاع نموده است. از سال 2007 برای دستاوردها در ساحه علم‌های گومانیتری با جایزه با نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان در ساحه علم و تکنیک، سال 2010 با نشان اعلاچی معارف تاجیکستان، سال 2016 با نشان اعلاچی مطبوعات تاجیکستان و سال 2020 با افتخارنامه حکومت جمهوری تاجیکستان قدردانی شده است. مؤلف کتاب‌های نقش واسع در ادبیات بدیعی از تاریخ ایجاد رمن واسع ساطیم اولوغزاده، واسع نامه، ساطیم اولوغزاده و تصویر شورش واسع در ادبیات تاجیک، تاریخ ایجاد قصه روایت سعودی ساطیم اولوغزاده، ساطیم اولوغزاده و فرهنگ ملی، اندیشه و مهارت ادبی، تصویر محیط خانواده و منظره طبیعت در نثر ساطیم اولوغزاده، آشیان سخنشناسان، گنجینه ملک سخن، تجسم بدیعی تاریخ در نثر ساطیم اولوغزاده، سهم پیشوای ملت امامعلی رحمان در رشد علم‌های فیلولوژی، نظریه ادبیات با هم مؤلفی پروفسور دانشگاه دولتی سمرقند جمعه همراه، ارزش‌های ملی در نثر بدیعی ساطیم اولوغزاده، واسعنامه و بیش از 100 مقاله علمی و وسایط و دستورهای تعلیمی می باشد.
صحبت امروز ما در رابطه به یکی از چهره‌های بسیار معروف ادبیات تاجیک استاد ساتی ملغزاده می باشد که ایشان یکی از معروفترین سیمای ادبیات دوران شوروی تاجیک است که در تحول نثر بدیعی، تاریخی، دراماتورگی و ترجمه آثار بدیعی نقش خیلی مهم بازیده است. چون صحبت در رابطه به این شخصیت بزرگ است، چه روزگاری را در ابتدا در زمان نورسی و نوجوانی پشت سر کرد. ساتی ملغزاده نویسنده خلقی تاجیکستان از جمله آن ادیبانی می باشد که بعد از استاد عینی در معرفی تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک واقعا هم جایگاهی مبارز دارند. بله. نویسنده خلقی تاجیکستان استاد ساتی ملغزاده از جمله آن ادیبانی هست که در معرفی تاریخ و فرهنگ و من در معرفی چهره‌های شناخته ادبی و فرهنگی ملت تاجیک جایگاهی ناگسستنی دارد. واقعا هم از روزگار و آثار استاد اولغزاده به همگان معلوم است که نیشه به فرازهای زیادی را پس سر کردگی هستند و بعد از آنی که دانشجوی دارالمعلمین تاجیکی شهر تاشکند شامل می‌گردد و در اونجا مثلا رشد و انکشاف می‌یابد، چون که دارالمعلمین تاجیکی شهر تاشکند یگانه مؤسسه‌ای بود که در تیار نمودن مثلا متخصصان آینده خلق تاجیک سهمی خیلی باسازو گذاشتگی هستند. و ببخشید میخواستم از ابتدای روزگارش که شاید دیگر ادیبانم راجع به روزگارش چیزی نوشته باشند. سال 2000 اوچرک تاریخی مطلع نجمیدین با نام صورت بشر و سیرت ملکی در مورد روزگار و آثار و راهی طی کرده استاد ساتی ملغزاده در مجله صدای شرق به تاب رسیده بود. در اینجا استاد مطلع نجمیدین یک تصویری بسیار عجیبی دارند. میگوید که در زادگاه ساتی ملغزاده سه‌جویه نام یک باغ محله باغچه بود و تا زمان جنگ و بعد از جنگ بزرگ وطنی از آن همین باغ محله سه‌جویه میگذشت و یکی از جویهای آن منزل زیست پدری استاد اولغزاده را نیز شاداب میگردانید. در همین باغ محله بسیار درخت با شکوه با شهامت میگوید رویده بود که بسیاری ها از دیدن این با یک تعظیم و با یک مثلا اخلاص داشتن به همین درخت و من گمان میکنم که همین درختی که خود مطلع نجمیدین تصویر کرده است با گمان من همین استاد ساتی اولغزاده می باشد که بعدتر همین درخت یعنی توانیست که از همون سایه خود از همون شاخ درختان خود مردم ما رو فیضیاب گرداند. در همین دوره‌ای که اون کس قصه روایت سعودی رو نوشتند و بعداً رمان فردوسی به میان آمد با اتفاق نویسندگان یک بار دو بار پیدا می‌شدند و در همین جا ما دیدیم اون کس را شناس شدیم و اون کس در خانه باشند هم از همه این آنچه که در ادبیات با وقوع می آمد با خبر بودند. ساتی اولغزاده دوم سپتامبر سال 1911 در دهه ورزیک ناحیه چوس بالا ولایت نامحکم جمهوری ازبکستان در اویای دهقان به دنیا آمده است. والدان ساتیم خان از طبقه کشاورزان کم بضاعت ولی صاحب دل بودند. مادرش زن باسواد بوده گاهی مشق شعر میکرده است. ساتیم خان در سن 9 سالگی از مادر و در 10 سالگی از پدر بی‌نصیب میماند. بعدا او در مکتب اصول نو که در چوس تشکیل شده بود و تحصیل فرا گرفته می شود. سال 1925 به صف دانشجویان دارالمعلمین تاجیک شهر تاشکند پذیرفته شده. سال 1932 آن را ختم میکند و یک سال در همین مؤسسه تعلیمی و کسب معلمی مشغول می شود. 4 سال تحصیل و 1 سال فعالیت معلمی در دارالمعلمین در تشکل شخصیت و حس خودشناسی ساتیم خان مساعدت می نماید. در مأخذها از شناسایی استاد ساتی ملغزاده با استاد بزرگوار صدرالدین عینی نظرها مختلفند. شما که بیشتر از دیگران آثار و روزگار استاد ساتی ملغزاده را پژوهش کرده، چی مأخذ تازه تری را پیدا کرده؟ در حقیقت در بسیاری از تحقیقات محققان هم ادبیات شناس و هم مورخان در مورد همین صحیفه زندگی استاد اولغزاده نگاشته زیاد هستند و بر آن عقیده هستند که محض گویا که شناسایی استاد عینی بروقت‌تر
ва устод сурат гирифтааст. Лекин соли 1935 дар яке аз мақолаҳояшон дар маҷалаи илмӣ барои адабиёти социалистӣ соли 1935 зери унвони аз дафтари ёддоштҳои ман рӯи чоп омадааст. Аз ин маълум мегардад, ки устод улуғзода маҳз ба воситаи устод лоҳутӣ муваффақ гардидааст. Ва дар ана ҳамин аз дафтари ёддоштҳои ман устод улуғзода, ки дар он ҷо бо хати лотинӣ рӯи чоп омадааст, таъкид мекунад, ки мегӯяд тирамоҳи соли 1926 вақте ки устод лоҳутӣ мегӯяд маро ба назди худашон даъват карданд, аввал аз таълиму тадрис ба ман суолҳо карданд ва сипас аз ман савол карданд, ки шумо Садриддин Айниро мешиносӣ? дар ҷавоб мегӯяд, ки ман шунида ҳастам. ва мегӯяд, ки дар дасти устод лоҳутӣ коғазҳои хеле зиёд буд. Ин мегӯяд ҳамун намунаи адабиёти тоҷики устод Айнӣ будааст. ва таъкид кард, ки ҳамина гирифта хон бо ҳамроҳии ҳамсабақонату фикру андешҳои худатонро низ дар ин ҷо баён кунед. ва сипас гуфт, ки ана ҳамун ҳатман дар баробари ана ҳамин таҳсил забонро бисёртар хуб биомӯз, ки мегӯяд забон асоси илмҳо мебошад. ҳарчанд ки масалан дар он ҷо таъкидҳои устод лоҳутӣ дар мавриди таълиму тадрис хеле зиёд ҳастанд. ин ҷо ба ин хотир, ки воқеан ҳам дар ҳамин солҳои 20-30 устод улуғзода аз ҷумлаи ҷавонон, аз ҷумлаи ана ҳамин донишҷӯёни хеле равшанфикру озодандешу болаёқате буд, ки дар маҷалаҳои илмӣ ва рӯзномаҳои даврӣ аллакай дар ҳамун ҳангоми таҳсил дар Дорумуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд мақолаҳои устод улуғзода чоп мешуданд. Сотим Улуғзода драматург, Сотим Улуғзода тарҷумон ва ғайра ва ҳоказо, публицист. Кадом соҳаи адабиёти мо васеътар бигирем, фарҳанги моро агар назар кунем, нақши Улуғзода дар он ҷо ҳаст. ҳатто баъзан мақолаҳое, ки дар истилоҳи адабиётшуносӣ масалан проблемавӣ мегӯянд, мақолаҳои баҳсталаб буданд. ҳатто масалан бо номи яке мақолае дорад дар ҳамун давраи айёми донишҷӯяшон, ки харитаи деворӣ чӣ шуд, ё ки аҳволи Дорулмуаллимини тоҷикии шаҳри Тошканд. яъне инҳо ана ҳамун мақолаҳое буданд, ки устод лоҳутӣ гумон мекунанд, ки аз инҳо бохабар буданд, ки ба назди худашон Улуғзодаро даъват карданд. ва боз мегӯям, ки яъне соли 1935 дар маҷалаи барои адабиёти социалистӣ, ки аз дафтари ёддоштҳои ман ном дорад, дар он ҷо бо хати лотинӣ чоп шудааст ва ана ҳамун мусоҳибаи худашонро аз ҳамун дафтари ёддоштаашон дар ин ҷо устод Улуғзода чоп кардагӣ ҳастанд. баъди устод Айнӣ дар насри муосири тоҷик мақоми устод Сотим Улуғзода хеле ва хеле баланд аст ва бисёр асарҳои эшон, ки саршор аз рӯҳи меҳанпарастӣ ва аз рӯҳи худхоҳӣ, аз рӯҳи ватанхоҳӣ ҳастанд, ин дар адабиёти муосири мо тамоман як равияи наве буд. аз замони донишҷӯӣ устод нахустин коре кардан дар ибтидо мин ҳайси як рӯзноманигор буданд, яъне мақолаҳои ҳам илмӣ, ҳам адабӣ, ҳам оммавӣ менавиштанд ва шурӯъ кардан аз тарҷума. ва бо яке аз донишҷӯёни бахши шарқшиносии ҳамин донишгоҳи Тошканд Сом ва Дики Алексеевро ҳамроҳи Понов тарҷума карданд. дар ҳақиқат дар инҷо хеле хуб қайд кардем, ки воқеан мана ҳамин тарҷумаи Сом ва Дики Алексеев, ки устод Улуғзода ҳамроҳи ҳамсабақаш Понов ина ба хати форсӣ баргардонда ба забони тоҷикӣ, як роҳе кушод барои фаъолияти минбаъдаи тарҷумонии устод Сотим Улуғзода. лекин дар бисёре аз ҳамин тадқиқотҳои олимони мо омадааст, ки гӯё ки ҳамин тарҷумаи Сом ва Дике, ки аз ҷониби устод Улуғзода ва ҳамсабақашон сурат гирифтааст, гӯё ки нохост ба дасти устод Айнӣ афтида бошад. Ин гуна нест, чунки тасодуф нест албатта. чунки мо маводи аниқ дорем, ки ана ҳамун соли 1935 ва баъдтар бо соли 1945 аз дафтари ёддоштҳои ман ном мақолаи устод Улуғзода чоп мешавад. дар он ҷо ана ҳамун атрофи худи тарҷумаи Сом ва Дик низ чанд мулоҳизаҳои худашонро устод Улуғзода баён мекунанд. ва дар он ҷо мегӯяд, ки хостам, ки аз тақдири тарҷумаи худам аз нашриёт огаҳӣ кунам, назди масъули он омадам ва мегӯяд, ки
ҳамун мусавӣ ном як шахсе ки дар бахши ҳамун нашриёт кор мекардам мегӯяд ки ман чанд вақт боз шуморо ҷустуҷӯ дорам ва мегӯяд ки ин тарҷума дар ана ҳамин тарҷумае ки дар дасти мусавӣ буд воқеан ҳам мактуби устод айнӣ ҳаст ба номи устод улуғзода ва дар он ҷо таъкид мекунанд ба ҳамун кормандони нашриёт ки тарҷумонро ёбед тарбия кунед аз ӯ оянда мутарҷими хуб ба воя мерасад ва ана ҳамин таъкидҳои устод айнӣ гумон мекунам ки сабаб шуд ки дар роҳи минбаъдаи фаъолияти тарҷумонии устод улуғзода як саҳми мубориз гузошт. тарҷумаҳои маълим сатҳи адабиёти моро баланд бардоштанд, маърифати насри моро дигаргун карданд. Масалан вақте ки вай классикаи бузургтарини дунёро Дон Кихота фарз кем фишурда ҳам бошад тарҷума мекунад, пешниҳоди хонанда мекунад. Аз ин асар худи адибои мо ҳам ғизо мегиранд, ғизои маънавӣ мегиранд, завқ мегиранд. бибинед ки вақте ки ҳамун достони Улленшпингела масалан вақте ки мутолиа мекунанд мебинанд ки асари ватанпарастона чӣ хел мешавад. қаҳрамоне ки армонҳои миллӣ дорад, армонҳои ватанхоҳӣ дорад, бояд чӣ қадар чӣ бошад, пуртоқат бошад, чӣ қадар дар мубориза устувор бошад. ва дар ин солҳо устод бештар машғул буданд ба тарҷума, ба ҳамон тарҷумаи бадиӣ рӯз мегузаронданд. баъд навиштанд як ҳикояе ба номи марги ҳофиз ки дар он ҷо ҳама дарди худро ифшо карданд. пас аз он навиштанд повести ривояти Суъдиро. воқеан повести Сом ва Дики Алексеевро вақте ки бо кӯмаки устод Садриддин Айнӣ нашр мекунанд, устод Сотим Улуғзода ҳам масъулияти бештар эҳсос карданд ки дунболи кори тарҷумонӣ бошанд. дар ҳақиқат баъд аз ана ҳамин устод Улуғзода воқеан ҳам як камари ҳиммат ба истилоҳи имрӯзагием бастанд ва дар бисёре аз асарҳои ҳам шахсиятҳои сиёсӣ, ҳам шахсиятҳои масалан адабӣ ва ҳам шахсиятҳои фарҳангиро хеле тарҷумаҳои хеле зиёд дорад. Масалан дар мавриди асарҳои Энгелс, дар мавриди асарҳои Ленин, хуб инчунин дар мавриди Шекспир, инчунин дар мавриди масалан асарҳои Горки, яъне даҳҳо асарҳои баъди ба тарҷума, хусусан анамин яке бисёр асари мондагори тарҷумонии устод Улуғзода анамин Войнич нависандаи англис Ғурмагас масалан воқеан ҳам бисёр як асари хондам, услуби нигоришу ҳамашон хусусан масалан услуби тарҷумашон дилнишин ҳастанд. дар ҳамон замоне ки устод Ғурмагасро тарҷума кардааст бисёр дар сатҳи баланд, яъне ба дарди имрӯзи хонанда хеле хуб мехӯрад. бубахшед воқеан ҳам ана ҳамин тарҷума дар худи ҳамин Ғурмагаси Войнич 5 маротиба устод Улуғзода ина аз нав таҳрир мекунад, чунки мегӯяд вақте ки ҳангоме ки ман ҷавон будаму баъд аз 30 сол мегӯяд ин тарҷумаро ба даст гирифтам, камтар мегӯяд аз тарҷумаи кардаи худам шарм кардам ва дар назди худ мақсад гузоштам ки ҳамин романро боз аз сари нав таҳрир кунам. адабиёти дигар халқҳоро бисёр омӯхт ва махсусан дар тарҷумаҳо аз он омӯзиши зиёдтар буд. ҳамун асари Войнич Занбур ки дар чопи дуюм Ғурмагас номонда буд, устод Улуғзода яке аз асарҳои тарҷумавӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон буд ки хонандаи хеле зиёд дошт. тарҷумаҳое ки аз устод масалан аз худи Горки модар мондааст, аз Шекспир дорад, аз Чингиз Айтматов дорад, аз дигаро ки дорад бисёр дар сатҳи баланд ва дар сатҳи бисёр касбӣ тарҷума шудааст. бале ва мехостам пурсам чӣ сабаб шуд ки бештар устод рӯ орданд ба асарҳои таърихӣ, бештар аз таърихи миллат хостанд чизе гуфта бошанд барои ояндаҳо ва барои ҳамзамонони худ? дар ҳақиқат воқеан ҳам сабабҳои ба насри таърихи рӯ овардани устод Улуғзода хеле зиёд ҳастанд ва гумон мекунам ки яке аз анамин сабабҳои ба таърих рӯ овардани устод Улуғзода агар дар соли 1934 вақте ки анҷумани иттифоқи нависандагон мешуд, шаби эҷодие ки бахшида ба шоҳномахонӣ сурат мегирад, устод Улуғзода дар бисёри ҳамон
зиндагиномааш ин чиза таъкид мекард. ана ҳамун мегӯяд хониши ифодано ки подшоҳо аз достонҳои шоҳнома мегӯяд бо қироати лоҳутиву дигарон ва баъдтар чуноне ки медонем соли 1940 вақте ки устод улуғзода ба аспирантураи институти забон ва адабиёти ба номи горки шаҳри Москав шомил мешавад ва соли 1941 устод улуғзодаро ба майдони ҷанг мефиристанд. соли 1941 баробари оғоз гардидани ҷанги бузурги ватанӣ Сотим Улуғзода ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҷалб мешавад ва то соли 1944 дар рӯзномае ки ба фронти ҳарбӣ тааллуқ дошт фаъолият менамояд. ва устод улуғзода дар онҷа ба ҳайси муҳаррири ҳарбӣ чанд сол кор мекунанд то 1944 то соли дуруст дар ҳақиқат аз соли 1941 то соли 1944 ва устод улуғзода мегӯяд ки дар ҳамин даврае ки дар майдони ҷанг будем мегӯяд ана ҳамун командири мо мегӯяд омад назди мо гуфт ки аз шаҳри Москав намояндагони баландмақом баландпоя ба инҷо ба майдони ҷанг меоянд ва ба ман супориш доданд ки аз шумо хоҳиш ки дар бораи ана ҳамин шахсиятҳоу чеҳраҳое ки воқеан ҳам дар таърихи миллати тоҷик саҳми мубориз гузоштаанд як баромади хеле хуб тайёр кун. ва гумон мекунам ки ана ҳамин чизҳо боиси он гардиданд ки устод улуғзода ба рӯ овардан ба таърих эҳтироми бузурге ба халқи миллати худаш дошт. мехост ки мо мардуми тоҷик аз гузаштаи худаш огоҳ бошад ва огоҳона ба таърихи худаш назар кунад ва дар ба ояндаи худаш ҳамчунин гом бигзорад. дигар чизи ин аст ки соли 1948 устод улуғзода як очерки таърихӣ дорад бо номи сафари Бухоро бо ҳамроҳии устод Айнӣ. устод Айнӣ вақте ки иқдоми ин сафарро мекунад аз миёни шогирдонашон фақат устод Ҷалол Икромӣ ва Сотим Улуғзодаро бо ҳам мегирад ва то ҷое ки бинандаи оинаи Нилгум огаҳ ҳастанд дар ана ҳамин сафар устод Айнӣ кӯшиш мекунад ки ба тамоми ана ҳамун мавзеъҳо масалан ҷойгоҳҳое ки ба таърихи тамаддуни миллати тоҷик зич алоқамандӣ дорад устод Улуғзодаву Ҷалол Икромиро дар онҷо ошно мекунад ва баъди ҳамин бибинем ки романи Восеъ ба таб расид, ривояти Суғдӣ рӯи чоп омад, Субҳи ҷавонӣ мо ки бисёр асари ёддоштӣ хонданбоб аст ва инчунин романи Фирдавсӣ ки устод Раҳими Мусулмониён романи Фирдавсиро ҳамчун романи миллӣ маърифӣ мекунад. ва дар ҳамин замина бибинем ки худи устод Ҷалол Икромӣ низ Тахти Вожгун, 12 дарвозаи Бухоро, Духтари Оташ, яъне чандин асарҳои таърихиро рӯи нашр дастрасӣ хонанда карданд. устоди зиндаёд профессор Худойназар Асозода мегӯяд ки адабиёти бадеӣ мегӯяд дард аст. агар мегӯяд нависанда дард надошта бошад асари азалӣ офарида наметавонад. гумон мекунам ки ана ҳамин солҳои чуноне ки ба ҳамагон маълум аст баъди фирори писарашон азиз устод Улуғзода ба мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ гардиданд. яъне ба таъбири устод Асозода ана ҳамин дарди адиб талаб карданд ки расман ё дар газетаи Правда ё дар рӯзномаи Известия як ҷумла нависад ки ман ин писарро оқ кардам. аммо вай ин корро накард. ҳатто асарҳои Улуғзодаро аз китобхонаҳо, аз дӯконҳои китобфурӯшӣ бардоштанд ва ҳатто дар барномаи дар китоби дарсии мактаби миёна ҳам дар бораи Улуғзода маълумоте дода намешуд. салом падарҷон, аввалан барои нигаронии шумо гиламандам. ман шаҳрванди кишвари бритониё ҳастам ва инҷо зиндагӣ дорам. тарки шӯравӣ кардан ва зиндагии дигарро ихтиёр намудан ҳанӯз замони таҳсили мактаб дар ман пайдо шуда буд. дӯст дорам ҳама чиро ки инҷо маро иҳота кардааст. ин воқеият аст, воқеияте ки дар ин дунё дарк нокарда нест. шояд баъди солҳо дарк ва дониста шавад. бо эҳтиром, писарат. 12 сол дар оинаи ман набуд, дар Москав буд, баъд дар Ҳиндистон ба оқибат кор кард.
اونها هم تربیه کردن نتونستند. این همش این عیب‌ها به من نسبت داده شد. چونکه بعدتر ببینین که مرگ حافظ، حکایه مرگ حافظ روی چاپ اومد. این چونین انا همین روایتی سوختی استاد زنده‌یاد پروفسور خدای شریف زاده میگه که انا همین روایتی سوختی میگه دو موضوع رو در بر میگیرد. هم موضوع با تندرستی و هم موضوع مثلا خودشناسی و خودآگاهی دیگر موضوع رو. و من گمان میکنم که انا همین دردی ادیب بود که استاد الاغ‌زاده رو آورد به تاریخ ملت خود. فکر میکنم که در اینجا تاثیر استاد لاهوتی درست خیلی زیاد بود و همزمان استاد صدرالدین عینی که حالا شما از اون قصه هایی که با استاد جلال اکرامی همسفری کردن، یعنی این همه به خاطر بیدار کردن خودآگاهی و خودشناسی ملی در این جوانان که در آن زمان دو نفر استادا جوان بودن. و استاد ساطم الاغ‌زاده همیشه در اثرهایش خانواده را مقدس میشمارد. یعنی یک خانواده باید نمونوی باشد، خاصه خانواده ملت تاجیک. واقعا هم جهانی شوی ببینید که در برابر عامل‌های مثبت خود بعضا عامل‌های منفی هم دارد و همین شاید همین بود که با تشبث رهبر دولت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب ولی محترم امامی رحمان سال 2015 همچون سال اویلا اعلام گردید. و در اینجا واقعا شما خیلی خوب ذکر کردید که در اثرهای استاد الاغ‌زاده انا همین محیط خانواده، ارزش‌های ملی خانواده خیلی زیاد هستند به چشم می‌رسد. واقعا هم در اثرهایی که استاد الاغ‌زاده خود در پویس‌ها باشد، خود در حکایه‌ها باشد، خود در رمان‌های نثری تاریخی خود باشد، خیلی دقت جدی داده است به انا همین محیط خانواده، به سنت‌های ملی خانواده. ما ببینید در رمان واسه استاد الاغ‌زاده وقتی که انا همون شورش به اوج اعلا میرسد، در مردم ما هم امروز هست وقتی که ما با یگان سفری دور میرویم یا که وقتی که از محیط خانواده بیرونتر میرویم، حتما مثلا بزرگان خانواده با اهل عائله خیر خوش میکنن که این یکی از سنت‌های مثلا مردم دعا میگیرن از پدر و مادر با مثلا از پیران ده هم مثلا دعا میگیرن یا که با همراهی همسر و فرزندان خیر خوش میکنن. یعنی انا همین گونه سنت‌های ملی در رمان واسه وقتی که شورش به اوج اعلا میرسد و در اونجا واسه نزد همسرش انارگل دعوت میکنه که میگه که من 20 سال است که با شما در یک بالین سر ماندم و این کاری که من گرفتم عاقبتش معلوم نیست. خوب میشد که از همین روز من هر چیزی کرده باشم شما ما رو ببخشید. Не плачь, дорогая. Я хочу кое-что тебе сказать. Рожденный человеком не знает, что ждет его. Что мне от тебя скрывать? Это дело, за которое я берусь, справедливое. Если погибну, значит, судьба. Ты не печалься, не убивай себя. Как задумаешь, что... Эх, мы с тобой 20 лет на одной подушке пролежали. Я тебя любил и видел твою любовь и ласку. همین گونه مثلا تصویرها، همین گونه لحظه ها در پویستی صبح جوانی ما نیست خیلی خوب به چشم میرسد. در اونجا ببینید که عمر خان به خاطر مثلا انا همون از کم بی‌ضاعتی، به خاطر مثلا تامین نمودن خانواده با اوزاق‌خواری و با دیگر مثلا و مواد ضروری عائله داری به مهاجرت می رود، به تاشکند می رود. یعنی که حتی بعضا یا که در رمان خود فردوسی، در رمان فردوسی وقتی که فردوسی به هر کار و اقدامی که پیش میکند حتما با همراهی همسرش فاطمه بانو صحبت میکند، مصلحت میکند. یعنی این البته انا همین است ارزش های ملی خانواده. و در سناریوی فیلمی داستان سیاووش هم خودی سیاووش با فرنگیس وقتی که مثلا همونجا با سپارش افراسیاب که سیاووش رو
мехоҳанд ба қатл расонанд, ҳамунҷа бубинем ки Фарангиз ҳам як изҳори муҳаббат, як изҳори самимият, як масалан мегӯяд то вақте ки ман ҳастам он меҳру муҳаббату садоқате ки нисбат ба шумо доштам уна چی کردم با تو شاه سرورا سرافراز شیرا و کنداورا فرانگیس را دور برید از نظر زنانی دیگر را ببرید سر سری تاج داره مبر بگناه که نپسندد این داوری خورما به سوگی سیاوش همه جوشداب کند چرخ نفرین بر افراسیاب تو شاهی پلیدی و پستی مکن پدر را چگونه تو گویی سخن فرو بند لب را و خشمم میار وگرنه کشم این زمانت بدار مرا شوهری توست ختمی نژند یکی را میانی منو او پسند منو را پسندم ببخشو дар романи фирдавсӣ ҳам ана ҳамин лаҳзаҳо хеле зиёд ба чашм мерасад. хусусан масалан ана ҳамон лаҳзае ки фирдавсӣ аз дунё мегузарад, манижабону духтари фирдавсӣ чӣ қадар гирьяву нола мекунад, ё ки ба ҳамин монанд бибинем ки дар романи восеъ низ устод улуғзода як бисёр тасвири аҷиб дорад. аз дараи мухтор, аз ноҳияи ховалинги имрӯзам бибинем ки Фотима хоҳари восеъ то шаҳри Сабз аз дунболи бародараш меравад ва ҳар ҷое ки масалан навкарони бек ё амир дар он ҷа меистоданд, Фотимабону дарав либосҳои масалан ношуштаи бародарашро тозаву покиза мекарду ба бародараш медод. ин яъне инҳо ҳастанд арзишҳои миллии хонавода. лаҳзаҳои дилчасп хеле зиёд ҳастанд дар қиссаи ёрони боҳимат. лекин бисёр як лаҳзаи аҷибаш ҳамин ки хеле ки ба шумо маълум аст, Ҷурабек Зайнаб ҳамдигарро дӯст дошта хона бунёд мекунанд ва баъди чанде аз хона бунёд карданашон ҷанг оғоз мегардад ва Ҷурабек низ дар қатори дигар ҷавонмардони тоҷик ба майдони ҷанг меравад. баъд аз чанде масалан аз раёсати тиббии шаҳри Тошканд хати сиёҳ ба Зайнаб меояд. салом ҳамсари азизи ман Зайнаб бо ҳамин ҷумлаҳо оғоз мегардад ва яъне баъди чанде албатта қисса кӯтоҳ ки хушбахтона Ҷурабек зинда мемонаду танҳо аз як дасту по маҳрум мегардад ва мактуб мекунад. лекин дар мактуб бузургии Ҷурабекро бинед ки бисёр як ибораи аҷиб мегӯяд ки он гунае ки мехоҳӣ маро ту намебинӣ, чунки он Ҷурабек ки масалан дар назди ту буд, ман он Ҷурабек нестам. кормандони раёсати тиббии шаҳри Тошканд мегӯянд воқеан ин Ҷурабек аз як дасту по маҳрум шудааст. мегӯяд ки дар вақте ки Ҷурабек ҷавони ботануманд буд, ҷавони масалан вай бо дасти қавию бозу дошт, ман онро интихоб кардам. имрӯз ки ба ин ҳол беихтиёри худ дучор шудааст, чаро ман аз вай рӯ гардонам. یعنی از ازدواج دیومش که با مهندس انجینیر کریموف بود، عارف کریموف ازدواج داشت، از این میبرد و یعنی انا استاد جوراخان باقرزاده میگوید که استاد اولوغزاده در انا همین جو در سیمای زینب یعنی چهره واقعی زن تاجیک به تصویر آورده است. یعنی در این ببینید که در انتخاب زینب دو شوهر قانونی هستند و استاد اولوغزاده ببینید چقدر موشکافانه انا همین حادثه واقعه رو با یک سخنی مثلا زینب میکشد و بعد اونا اونس میگیرند و باز زندگی خودشون رو ادامه میده. اثرهای ایشان که سرشار از روح میهن پرستی و از روح خودخواهی، از روح وطنخواهی هستند، این در ادبیات معاصر ما تماما یک رویه نوی بود. استاد اولوغزاده از جمله اون نویسندگانی بود که میگفت که نویسنده تاریخ‌نگار برابر خود معرخ یعنی مسئولیت دارد. 2001 یک مقاله استاد جوراخان باقرزاده با نام روزنه مهر
рӯи чоп меояд дар мавриди ана ҳамин асарҳои устод улуғзода. бибинем ки пештар ба воситаи ана ҳамин радио хониши ифоданок, яъне ҳамун асарҳое ки дар иттифоқи нависандагон муҳокима мешуданд, баъд аз муҳокима ба воситаи радио ба хонандагон шунавонида мешуд. Як нафар ана ҳамин корманди заводи орди шаҳри Душанбе ба устод улуғзода мактуб мекунад баъди шунидани ана ҳамин порчаҳо аз романи Восе ва романи Фирдавсӣ. Дар ҳаминҷо устод Ҷурахон Баққозода ҳамун мактубҳоро баъзан овардааст ва мегӯяд ки ман мехоҳам ки шумо дар романи Фирдавсӣ мегӯяд ҳамин Фирдавсиро дар мавриди вақте ки давлати Сомониён ки аз байн меравад, дар роман мегӯяд ана ҳамун Фирдавсиро шумо тарзе нишон додагӣ ҳастем ки гӯё ки нисбат ба давлати Сомониён ки ин қадар давлати абарқудрат буд бепарво ҳаст. устод улуғзода дар ҷавоб ба ана ҳамин хонандаи худ мегӯяд ки ба ман мегӯяд Фирдавсии ҳақиқӣ лозим буд, на Фирдавсии сохта. Шояд албатта ҳамун маъхазҳое пайдо нашуданд ба устод улуғзода ки ҳамун чизро пайдо кунанд ва ба ҳамин хотир ба фикри хонандаи худ розӣ намешавад. Дар мавриди ана ҳамин романи Фирдавсӣ ҳатто устод улуғзода бо ҳамроҳии адабиётшиноси шинохта Сафар Абдулло низ як бисёр мусоҳибаи хубе ҳам доранд ки мегӯяд имрӯз ҳам мегӯям ман агар романи Фирдавсиро ба анҷом расонида бошад ҳам ӯро ба камӣ нигоҳ намекунам. соли 1997 романи Фирдавсӣ Сотим Улуғзода ба сифати романи соли ҷумҳурии Эҳрон пазируфта шуда, нависанда ба баҳои 40 сиҳӣ сиккаи тилло баробар ба $4000 амрикоӣ сазовор гардид. романи Фирдавсӣ низ боиси ифтихори мо мардуми тоҷик аст ки соли 1997 дар кишвари Эрон ҳамчун китоби сол эътироф шуд ки ин боиси ифтихор аст. Ва як чизи дигарро дар ин ҷа мехостам ба саҳми шумо низ расонам ки воқеан устод Сотим Улуғзода аз ҷумлаи он нависандагони тоҷик аст ки ҳам дар замони шӯравӣ, собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва ҳам дар замони соҳиб истиқлолӣ аз ҷумлаи он адибоне мебошад ки асарҳояш берун аз кишвари мо сазовори ҷоизаву мукофотҳои баланд поя гардидаанд. Масалан соли 1958 қисмати шоир ки дар бораи рӯзгору осор ва ҳаёту фаъолияти устод Рӯдакӣ баҳс мекунад, дар шаҳри Қоҳира дар Африқа масалан сазовори қоби тиллоҳ мегардад ки ин боиси ифтихор аст. умри ман беҳуда сарф нашуд, ман захира андӯхтам, давлати гирд овардам. این است غزلیات رودکی، قصیده های رودکی، اندنامه رودکی، سنبادنامه رودکی، کلیله و دمنه رودکی. ё ки ба ҳамин монанд рисолае дорад бо номи пири ҳакимони машриқзамин ки дар бораи масалан худи Абуалӣ ибни Сино меравад ки аз ҷониби яке аз ташкилотҳои бонуфуз ЮНЕСКО ба таб мерасад ва ҳамзамон китоби романи Фирдавсӣ устод Улуғзода. ҳамин буд ки устод Сотим Улуғзода узви вобастаи Академияи улум буд ва агар иштибоҳ накунам дар таърихи адабиёти мо 3 нафар ҳастанд: устод Садриддин, устод Сотим Улуғзода ва устод Мумин Қаноат. Яъне 3 нафар мо ҳамагӣ дорем ки ҳамчун шоир ё ин ки нависанда вале дар маҷмӯъ олим, донишманд, мутафаккир эътироф шуданд. Улуғзода яке аз адибони бисёр донишманди мо ҳастанд. Вай беҳуда нест ки он касро ба узвияти Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви вобастаи академия интихоб карда буданд. баъди устодайнӣ дар насри муосири тоҷик мақоми устод Сотим Улуғзода хеле ва хеле баланд аст. ва дар бораи устод Сотим Улуғзода мехостам аз ин паҳлӯи рӯзгораш қисса кунем ки театри тоҷикро ҳатто наметавон бе осори устод тасаввур кард, чаро ки калтакдорони сурх, дар оташ ҷӯяндагон,
تیمور ملیک، شادمان، شفاکاران بزرگ، علامه اتم، اینا بسیار زیاد هستند. نمایشنامه‌های تئاتری نوشت برای تئاترهای تاجیک. یعنی یکی از دراماتورگانی بسیار سرمحصول ما بود و امروز هم اعتراف میشه. از این میخواستم پرسم. در حقیقت در اینجا در مورد با عضویت اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان گیم شامل شدن استاد اولوغزاده نیز باعث افتخار است، چون که سال 1951 بعد از اون که استاد عینی همچون اولین پرزیدنت اکادمیا انتخاب میگردد، بعد از استاد عینی دومین نفری که به مبالغه با عضویت اکادمیا شامل شده است استاد ساتیم اولوغزاده می باشد که این سال 1946 رساله با نام احمد دانش به تب می رسد و واقعا هم در انا همین رساله احمد دانش تمام انا همون خدمت ها، تمام مثلا انا همون ارزش هایی که احمد دانش برای خلق ملت خود کردگی هستند در همین رساله. این البته رساله علمی هستند. بعد از انا همین تعلیف شدن رساله احمد دانش استاد اولوغزاده شامل اکادمیای ملی گردیدگی هستند. در مورد خودی همین اثرهای صحنوی استاد اولوغزاده در اینجا خیلی شما خوب گفتین. من تنها در اینجا یک چیز اشاره کردنی هستم که یکی از شخصیت‌های بسیار شناخته گلپوچای الفت وقتی که میگه که انا همین درامای استاد رودکی رو میگه در اونجا نمایش میدین، گلپوچای الفت با استاد اولوغزاده میگن که بهترین درامایی هست که میگه من اینو تماشا کردم. یعنی این باهایی یکی از شخصیت‌های شناخته که اینم انا گمان و بعد از اینم ببینین که در مورد خودی واسه یا اینکه خودی انا همین علامه ادهم نیست، انا همون ساخت پوسیده رفته زمان فئودالیسم علامه ادهم رو یعنی مجبور میکند که چیکار کنه با دردی خودی هرچند که مثال پیشنهاد و گفته های خودی علامه با امیر معقول نمیشد، لیکن توجهی توانست که از انا همون درد مردم، از مکتب معارف مردم، از بنیادکاری و سازندگی، از پیشروی جامعه و کشور که با کدام راه ما میتوانیم که جامعه رو پیش بریم، بنیاد کنیم، آباد کنیم، توانست که سخن خودش به امیر رساند. بله. و اگر امروز ببینیم در تمام ساحه فرهنگ ادبیات ما نقش استاد نمایان است. هم نویسنده بودن، هم مترجم بودن، هم دراماتورگ بودن، هم یکی از مورخان اعتراف شده ملت تاجیک به شمار می رفتند. در ایجادیات اولوغزاده یک چند جهت هست که او را در مقام کلاسیکی ادبیات تاجیک قرار داده است. بدون شک و شبهه در تاریخ ادب و فرهنگ قرن 20 بعد استاد صدرالدین عینی در انعکاس بدیعی تاریخ خلق تاجیک مسائل خودشناسی، خودآگاهی، برد و باخت ملت خویش نقش بسیار ارزنده را استاد داشتند. و اگر آخران سخن در رابطه با استاد ساتم اولوغزاده داشته باشید نکته رو که فعلا به یادتان آمد مرحمت. تشکر زیاد. در حقیقت استاد اولوغزاده از جمله آن نویسندگانی می باشد که در همه سمت‌های خود در مثلا ترجمانی باشد، خود در وی جاده نویسندگی باشد، خصوصا در ساحه ادبیات شناسی فعالیت استاد اولوغزاده خیلی نظررس است. ببینید که سال 1925-26 اگر استاد عینی با واسطه کتابشون که اونا شناسنامه ملت هم میگن نمونه ادبیات تاجیک اگر حق مردم تاجیک رو از نقطه نظر گئوگرافی معین کرده باشد، سال 1940 استاد اولوغزاده با واسطه نمونه های ادبیات تاجیک ملت تاجیک رو حقدار تاریخ فرهنگ کردند. بله. و ببینید که یعنی این جغرافیا از تمدن بزرگی عبارت است، از فرهنگ بزرگی عبارت است. یعنی در اینجا سرمایه های ذهنی هستند. دیگر از خصوصیت فرق کننده استاد اولوغزاده از همکسبان و همقلمان و همنسلانشان در آن است که استاد اولوغزاده بسیار یک مسئولیت بلندی نویسندگی دارند. یعنی ببینید که در مورد خودی انمی استاد رودکی هم اثری بدیعی دارند، هم اثری علمی دارند، هم اثری درامایی دارند. هم برای فیلم یعنی خوبیای به همین مانند ببینید که درباره خود فردوسی
дар бораи фирдавсӣ, дар бораи Абуалӣ ибни Сино бубинем. Воқеан. Дар бораи Абуалӣ ибни Сино. Яъне мо даҳҳо шахсиятҳо дар намунаҳои адабиёти тоҷик соли 1940 бо ана ҳамин худи мақолаи адабиётшиносии устод Улуғзода, яъне дар бораи устод Абу Абдуллои Рӯдакӣ шурӯъ мегардад ва 7 чеҳраи шинохтаи адабу фарҳанги анамин халқи тоҷик ба қалами устод Улуғзода тааллуқ дорад, ки дар онҷа дар бораи устод Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Абуалӣ ибни Сино, Носири Хусрав, Саъдӣ ва Аҳмади Дониш, ки бевосита муаллифони ана ҳамин мақолаҳои илмӣ худи устод Сотим Улуғзода мебошанд. воқеан яке аз шахсиятҳое ки фарҳанги моро, адабиёти моро, таърихи моро, тамаддуни моро хеле ба жарфо омӯхт ва ба ҷаҳониён маърифӣ кард. боиси ифтихор аст ки дар замони соҳиб истиқлолӣ маҳз бо сиёсати маорифпарваронаи сарвари давлат ҳамон яке аз донишкадаҳои масалан кишварамон, донишкадаи давлатии забонҳо ба номи устод Улуғзода номгузорӣ шудагӣ ҳастанд ва бо талошҳои бевоситаи роҳбари давлат бубин ки баъд аз бастани созишномаи истиқрори сулҳ маҳз ана ҳамон ҳавопаймое ки ба мо сулҳ овард тавассути хизматҳои шабонарӯзии роҳбари давлат, ҷисми беҷони устод Улуғзодаро низ ба шаҳри Душанбе оварданд ва бо ташаббуси роҳбарияти олии кишвар дар оромгоҳи Лучоб она ҷой доданд, ки ин ҳам қадршиносии давлату ҳукумати мо нисбат ба аҳли зиё ҳаст, нисбат ба аҳли фарҳанг аст, нисбат ба чеҳраҳои фарҳангии худи ҷомеа мебошанд. ва як шахсияти арзандае ки воқеан дар адабиёти мо, дар фарҳанги мо. Бубинем ки ҳамин китоби чеҳраҳои мондагор ки аз ҷониби роҳбари давлат ба таб расид, дастраси хонанда шуд, 25-мин чеҳра низ ба ҳайси чеҳраи мондагор дар китоб ҷой додани худи Сотим Улуғзода нишон аз қадршиносии ана ҳамин шахсиятҳо аст. чеҳраҳои мондагор аз рӯи асари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Сотим Улуғзода аз солҳои 50-уми асри 20 давраи сифатан нав ва барои муҳити адабӣ ва хонандагони тоҷик басо манфиатбахши эҷодиёти Сотим Улуғзода оғоз меёбад. вай чун пайрави сазовори устод Садриддин Айнӣ ба тасвири бадеии таърихи пурфоҷиаи халқи тоҷик ва шахсиятҳои беназири он камари ҳиммат мебандад. маҳз аз баракати истеъдод ва килки сеҳрофарини Сотим Улуғзода, хонанда ҷомеаи Тоҷикистон ва берун аз он марҳала ба марҳала ба даврони пуреҷози Сомониён ва рӯзгори пурфоҷиаи устод Рӯдакӣ дар драмаи қисмати шоир, муборизаи беамони мардум алайҳи аҷнабиён дар қиссаи ривояти Суғдӣ, зиндагиномаи пур аз кашфу эҷоди Сино, Ҳаким Фирдавсӣ, Аҳмади Дониш, талошҳои ҷонисоронаи Темурмалику Восеи Диловар барои озодии халқу диёр аз ҷабру ситами ғосибон ошно шудаанд. фаъолияти филмномаву драмнависӣ ва тарҷумонии Сотим Улуғзода як саҳифаи дурахшони эҷодиёти нависанда ба шумор меравад. вай аслан дар ин самти эҷодиёти худ ҳамон мавзӯи худшиносӣ, ҳақталошӣ ва эҳёи хотираи таърихӣ, ҳимояи ватан ва шарафи инсониро таҳким бахшида, шоҳасарҳои адибони дуньёро рӯи саҳнаи театри тоҷик овард. хидматҳои бузурги нависандаи тавонои тоҷик Сотим Улуғзода дар рушди адабиёти навини тоҷик, тарбияи адибони ҷавон бо бисёр ордену медалҳои давлатӣ қадр карда шудааст. чанд лаҳзае буд ки барои бинандагони азиз ва шунавандагони муҳтарам доир ба рӯзгор ва осори гаронмояи устод Сотим Улуғзода суҳбат кардид ва фикр мекунам бинандаҳои мо ҳам як хулосаи мантиқӣ барои худ хоҳам бардошт. ҷаҳони сипос ки даъвати моро пазируфтед ва ба барнома омадед ва аз бинандаҳои азизам ки то ин лаҳза моро ҳамроҳӣ карданд
تشکر میگیم و یادآور میشیم که با ما بودن دکتر علم‌های فیلولوژیا، پروفسور کافدرای نظریه و ادبیات نوین فارسی تاجیکی فاکولته فیلولوژیای دانشگاهی ملی تاجیکستان. خوش آمدید، صفا آوردید. تشکر زیاد، سلامت باشید. با شما یک جهان سپاس که ما رو به برنامه خود دعوت کردید. زنده باشید.